point focal wenu sénateur Bitika abebe au mjebe par rapport na ravitaillement tuko na lazima et puis ration ya watu kukula kuingia na transport yabo inahitaji muda mfupi ili tufike kwenye bengine baisha fika. Habari mfikie sénateur Bitika. Point focal mwenyewe alikuwa désigné na président de la République province ya Maniema. Hapa kwa sasa tuko Bikenge. Hii ni bataillon moya yenye iko ina renforcer bataillon d'intervention yenye itafungula njia. Merci, Joy Kwale. Sodari kaka mkufurahi kubitu hii. Senya anaona maumini. Wasiki? Au nini? Hivi vingine vyote ni kanda. Msende kuikaria kule. Bila makuta hakuna kucheka. Unga tu sura mbaya. Alikuwa na intimidate jana. Kiko apika kwa intimidate yake kibishi. Kiko apika. Kaya kapika. Kalikuwa fa Gerard kabicho kwa mto. Ndio vile mwanangu anapata ukua. Bwana, askari. Yes. Kama tunafanya hivi, ukubwa iko na utungu na mwenye. Ukubwa iko na utungu ya maisha yetu. Na msizani shida yenu kusema kama haijulikane. Sawa? Sawa. Kwenda yenu. Kutoka yenu hapa, kuanza kwenda yenu, akili yetu, mawazo yetu, manake vitu yetu yote kwenu. Na bale baofisier benye bataenda. Kila fasi mnafika kwenye mtandao. Mkubwa tunakuwa fasi, tunatembea hivi. Tunatembea hivi. Tunatembea hivi. Hivi tu hapa hatuweze kumisakrifie kamwe. Tunajua jeshi yetu haipende kuiba, haipende kunyang'anya, haiweze kuwa na shida ya kitu cha mtu sawa vile cha population. Ipo kwa na yako unaona kitika unauza, ukaona kalanga unauza, chakula yenu kumamoto. Wala tunataka kulala hapa, mnapika chakula yenu, mnafunga goti pale. Wenye mtaenda. Bwana, tuko na shida hivi tunaenda sie bote na sie bote tufanye nini? Turudie. Mweye amusiki yake. Huko benye biko na roho ya imbwa. Bale baro ya imbwa. Haiko vile. Kama ikakuwa sema uko na shida ya gari, uko na shida ya nyumba. Siku yetu tunaingia Rwanda tunabeba manyumba magari yote mzee. Tunaiangusha wapi? Kongo. Hapa kwetu kumanyema. Na inaweza kuwa mzuri zaidi kila mtu ayu kutembeza moto na gari. Sawa. Kule njoo tutaenda kubeba kule. Askari? Yes. Unanifuata bien? Ndio. Bama roho ya tamaa. Roho ya pupa. Mimi niko naona kuma video kuma telefone benye biko naenda. Njia yote nzima banawapokea sana. Na kufika kule wanajuaka kizila ya maimai au ya mzalendo ni nini? Pesa. Utakuwa kuvita watakumwangia makuta. Acha iko yako. Hivi muko hapa batamiteka na banamuke babiyana benyamo yaona. Amwache banamuke huko.
Tunabaacha. Iko furaha sana, unarudia unakutana tena na jamaa yako. Amukwendea banamuke. Batamitega kuna muna mingi. Batamitega kuchakula. Hivi munaenda hapa amwende na ndugu fulani. Mwenye iko kule. Ndugu yako ndio mko hapa. Baba yako ndio wenye mko hapa. Haiko kusema hapa Uvira, hapa Bukavu niko na dada yangu fasi fulani, kaka yangu